عمرك في حياتك ما تخش الايجنسي او حد هيمسك لك الماركتنج وتقول له انا عايز اعرف الباكجز بتاعتكم او ابعتوا لي البندلز. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. جو البندلز بتاع 4 بوستس بكذا و5 بوستس بكذا ده مش صح يا جماعه. الشخص عشان يعرف يحط لك البلان المظبوطه عليك لازم يفهم الاوبجكتيفز بتاعتك، لازم اصلا يفهم الاودينس بتوعك، لازم يفهم البيج بتاعتك انت بتقدم ايه ما بتقدمش ايه. فمعنى ان انت تبعت لي مسج بس وتقول لي انا عايز اعرف مين البندلز او هتشتغلوا لي ازاي، ده شبه مستحيل. وانا لو بعت لك حاجه هبقى بضحك عليك. لازم في البدايه لما تيجي تطلب من حد يشتغل لك تبعت له البيج بتاعتك، يقعد يذاكر في البيج ويقول لك اكتر حاجه هتبقى مناسبه ليك هي انك تنفذ 1 2 3 4 وده مناسب للبيج بتاعتك والاوبجكتيفز بتاعتك. اكوردنج لده هنحط البلان وهنحط لك الكوتيشن بتاعك. بس فكره ان انت تخش فجاه وانا ما اعرفش عنك اي حاجه وتقول لي اعملي لي دلوقتي ابعتي لي البندلز او ابعتي لي السعر او بكام اعمل اعلانات مموله او بكام اعمل ميديا باينج، ده مستحيل يا جماعه. فلو سالتوا حد السؤال ده دايما اعرفوا ان هو لو رد عليكم هيبقى بيرد عليكم كده وخلاص. لازم تبعت البيج، لازم تقول له الاوبجكتيفز، لازم يذاكر البيج بتاعتك والاوبجكتيفز واكوردنج لبريفيوس بروجكتس اشتغل عليها شبه ده يقدر يحدد لك انت المفروض البلان بتاعتك ايه والبلان بتاعتك دي هتتكلف ايه. واستنوني التبس الجاي.